Hills Rugby, ikipe y'ubukombe, ikipe y'ibikombe, ikipe yavutse mu mwaduko wa 2014, ikipe yatangiye batemera, izaba batabyumva bitewe n'ingano ya bamwe mu bakinnyi bari bakiri batoya ariko atari gito, kuko umutima n'impinduramatwara bari bazanye byabatwaye kumara imyaka 2 begukana igikombe cya shampiyona ya 2016, ihigitse ibikomerezwa nka Buffaloes, Lion de Fer ndetse na Sharks, utibagiwe ko bari bagitwaye Resilience guturuka i Rusizi yari yaje i Kigali. Ibyo ntibyarekeye aho, kuko ikipe yakomeje gukotana bigeraho iba ikipe ihangana, ikipe ikanganye hano mu Rwanda bitewe no guhangana no kwerekana umukino uryoheye ijisho. Byatwerekeje mu mwaka wa 2024 ku ivuka ry'ikipe ya Gitisi Tss, nayo yaje neza nka Hills Rugby, nubwo intego itari imwe kuko yari ikipe ishingiye ku kigo, ariko ari ikipe ihangana kuko nubwo yaje naho iciye hariho icyiciro cya kabiri, yaje ari ikipe ihangana. Kandi mu mwaka bajeho bisanze muri shampiyona y'abakina ari 15. Mu gukina kwabo kwa mbere batsinzwe na Kigali Sharks amanota 17 ku manota 13 ku mukino w'umwanya wa gatatu muri shampiyona ya Rwanda Rugby Men's 15 National League 2024. Mbibutsa ko yatwawe na Lion de Fer, ariko sibyo bitugenza kuri uyu munsi. Ikipe ya Gitisi yarakotanye cyane bituma iba ikipe yo kwitondera no guhanga amaso muri iyi myaka muri rugby y'u Rwanda. Ibi byahise bituma twerekeza muri Rwanda Rugby Men's 15 National League subikwa league, nyuma yo kumva amwe mu mateka ya Gitisi Tss ndetse na Hills Rugby bisanze mu itsinda rimwe rya A, aho Hills imaze gukina imikino 3 n'amanota 18, mu gihe Gitisi Tss yaherukaga gukina muri 2024 muri shampiyona iheruka kuva yatangira, akaba aribwo yakina umukino wayo wa kabiri, aho uwa mbere yatsinze Puma amanota 118 ku manota 13. Ibi biratwereka byatewe nuko bamwe bari abanyeshuri ariko biza gukubitana nuko bari mu bizamini bya leta, ariko Gitisi saba yuko yazongera kugaruka mu kwezi kwa 9 aho shampiyona yari imaze kugera ku munsi wayo wa 11. Ariko ibi byose Federation ya Rwanda Rugby Federation yarabitoreye irongera iragaruka. Kuri ubu ngubu ibi biratwerekeza mu Byimana, biratwereka ko kuri iki cyumweru tariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 2025 mu Byimana haraza kuba hari umukino wo guhangwa amaso, kuko uzaba uryoheye ijisho ku bazaba bawitabiriye. Mbibutsa ko uzatangira saa 8 z'iwacu hano mu Rwanda. Ntimuzacikwe cyangwa ngo mubure kuri uyu munsi, uzaba ari umunsi w'amateka muri shampiyona yacu hagati ya Gitisi Tss ndetse na Hills Rugby.